قلب الواد ثمرك لبوغلبلو اللي قابلو المواجي Malungil sel mergaw e akmal mereka sulem el bukla mos be del motmagar el alngia aku pel sela atial program la kau sisa akla tial kau sisa akla aku ka program el al time el guk sebe del mong ma bebi ra ai serbe lau ngarngi do reng sama mlakto gara simbung ma TV el mem guk ka mo smao de e kau sisa akla dong le lo ase ngai gal to yung ngara kora impact ngi mangara kora asbel mo dusu bil kirel misbel malamol mangi e bil da aklam da ngi tial balwad ma abek to il madung edu tial balwad mang ada wasel bek programa dire mal mereka sulela arbora itu dire ngartiang magar dire mo tmagen dire ngaria issues el dire nya sel mo raise e mokmung mo atibel time mo sebel el mo so isebe e o specter programa mo matangi pagban basaule por aí dunga Mr. Joel Toribio e go dit tal mai gele gor kaum mo kora mo o gidro si sibitra programa gid oi kaman sulang e kambes wil ga o son mera de bela rogui mo simbung e orang será presidente belau ne tuo potrà essere preso di seguire a Becklong e dell'Urior press conference e wal che si varmur o bisringi a Attorney General's Office mong dol tirak la to il tilobdra tial press conference la presidente wasak malia magamad el girela kitel makor om dasul wasen gire del mosois bra atora agar grile ko olta ul después del girelen magamada kalau mereka ngake kambes tiam ulu rakan magamat mla magamadila presidente termosaur será al presidente rangaramo no magamadila nakamura magamadila Toribio e tiagi del utal magamadil disel go mesra atleta el nadub en ngaga atara mle adak tian magamat naisi será kegrel adeng abela mal nem sisi am kitel garngi mlornia wal kora wa rablu adra blu marain el mora madal olbira lula molor mili olbira lula makla madeng ngake ngalui be imra klub singel mo Trump kitelgar yogi miltela klub abelsel e giro tolerancia blur bela tian bagmada maltetel ngari makora sogal mun mertiang lingungil anukra daitorior bela umlan mutul garklingin bagmad disel dabon obisera Attorney General tiaul mong makamada lutal maaringi na dalawang lihat mga sa dalawang abela igal margol rak especially 2016-17 meron 18 ito dahil tamadrangil guys radrak sa mga arrest sa NEA hindi sila dabora at sila karragril ang ladira katartil ng waluy may imarang hararo kimirtelayan mamakamada dito ko rabalatik hindi ka to ko ralak etial mlomregal buileng Mual belangingel marau buigel ni seksik tro ato korakar mong mlara karril mo tengilul mo osmeril et temilti gerngi mlot talak luas yang ari teru nadir rahui awan nadir mela mo nadir rahui riping lulus pe ertil lo sisba am kitagal mera blur bela betemol lo dakta ka ge sertir ngul mo osmering mi sirabli la kalbus mutot toirmi mlek medena del club sei engul mo osmeria tian ngomregal bui la igar rogul dollar rengs adinul daktaka adran la arni dol tirak round the swege gambes en mil elua obis Attorney General iliti tian ul swela tian makamdila presidente dimnot maga adran la rangal bui gma adran obis ra AG gongil wase eremdil skoyo el tirak lalu ulbelau girel mora a rehabilitation mak mengura lembato ka udeswira mikare bugil ngara a Facebook un sa dangi meto asia ngara rehab ka do nus pe akar di om smakol akar ndi kasi ngara rehab ras smugglers mang siya ko la dit gingiran mikare bugil magul mak bring it up
Magkalka grabe birra kay sila nga kuring sila vice president tiyan nombre kel Sandeng. El al Sandeng sa dringil wasya. Tirigel ngarian mutul tubura kay sila kitil garan. Luwal no bisra AG mlom sangal tumilil tumagrang dial charge tira ngani sel ulbera wasya sel ngigaul mora gargari lek charge ka ngari a time gire kung goigaul mora gargari lenguk tiak charge ka itaun Dim koral ngara tejol malabui marak. Sila kung 70 days. 70 days. Obviously AG di lober si. I see. Ila ko mesra to ra kadril mar adro obviously justice ngalam tir wasi kada الموت الموت تري قال هذا الموت 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 تو تتل مقمد كتير من والو تغرغري الموت الموت ngakabay mo all the swek moldi kertir gel adl lu mara ali dia rulang ali ngaram dia kan berulangan ali lengkal tutak la kita am maburar mabul ngakari menengel si tegem ne mabul bi ka ulmong agar grila atau melihat telemal baik grila tira obisra attorney general atil melihat telemal ketek burgil wasitian ngara langar alem la ko wi club sen dia kamreli ya Minister Justice ma Attorney General ma President dia kan akil na tumilitian makamat ilmu tlo meleklam makamat ang moran mabulbuy kumang ako mesining adito ko rala di umoger na nga kabi ko sin double jeopardy I see. ya engkal maraul buy ka tortirak la simbong yang mom arar bulis ito ban murariha I see. Madire kaligel, abira costa, dire kaligel costa, rehabilitation. Mandire kal dingi mo haraw. Masegit selol gorngil, dire kal president, vice president, madire kal tir, madire kal alablu asi. Sel koramo unfairness selwasi. Adal mal marawe ngari of resources terengi maude. Asbel plea bargain his way or her way. El modia kal surba chel time. Leng sebel di kuragor tamalu tana negotiate ma echi asi. Dia ko bagi landingan kal maarara rehabilitation matoktangan nga kaya kal harara abelse ka maro toko ngerni endi kuktara adal dia ka awduden asel tel adi muti sel bugura club singa la ngul midik tirni mang modia ka mun sebe adal rehab ra adal drug addict I see di da se rehab ra smuggler ela kaya hidel liga eliam lang ya press conference ra vice president makumdaswen tel amil satya gid tretail o tutak ra obisa attorney general amle plea bargain teseral medim nak bol sur bat sel time melang atiging la say ndia ka negotiation sel zero tolerance policy ra kabalmente lang say al sumol mo tuldum ay gid telmal angirel malamol malmora ka ragril ndia ka bora ka ragril el boring negotiation maldum ay say gid la ABS hindi kalbi SM le palasin di ding ako ramle bitu tumtal almutal mla mato aktiom maral waseng ay kal settlement adiakal talamal settlement kada misabar talamal le bundas waseng obisra attorney general au le mesra barra talamal lo tirak raigel rekon de lo tu obisra an NEA dia ko tilo libera so dia kaldu nga innocent until proven guilty mesel dilengil tang el longo igal babiere kaul maraul bui ko blam harar terien metoko ko dala dala insib il simyaw de swel hindi adi masarur niya kasi tiragal prosecutor salgo sila bolo meset kyal case etam ituut au ol mutemleli del mo plibar ken makwase el mangaram tabi tu tem no file ra case in the first place. Wai seleng di wai sel tingela abo ngel ngal gade di tirga gidro sisiul adra drugs angi lutti al case el mom di regal di dim nakal bora ka kri din dia ka udu de la abo mendim no rise mo oi te dia ka mul moral tem ta umda tem le arrest rengel levi il oi el ngulmen di riulen no dia dim nakal bora ka kri di regal dim no ramelengel em kita uneri to segida mral ngarnya aku madengel waseng gitu rogu ya soad bisa osis wa makitel gal di tatom liar ngal get el masimir dingire gut maklaw rele ti al government adi am guilty
di merkmol bertiga kakar-karil wasing gilti. Maigir rogu il tilo dara madala kakar-karil. Dia kal sabi edel wasing kuk nga kakwas ya kakar-karil wasing lumagit. Kakar-karil awal mesa igel babiel ngar madale. Iol top dara hangget sirngi mo. Kerdi wa bododul wasing adul to kaududela mo klote alle adul dia kaududela ame bedra adi el bulela ul. Ay kaya ko rin neswa kal bring na ato ko ram kitel gare kam ko ra ko nda so singanya ko ra so am to. Ay si. Atara dire kal isu ko di so al ko di mo ngulot to dia. Sel dia ka tem lo merek Wednesday press conference sel tangal blania presidente. Dimna nga president blania minister baklay tamangil Chilton luluay isra urere la asel housing ad hoc task force. Dira about the lisel mal la reporter til di mlet tigingar segi del tama di luluasay gardi mo merek press conference next meeting til mo mitra president le tekalt mo kalmo tala mo giva oral report lo ay sa president ang recommendation sa til ma aurora do mesa al sumtem la mitra president la mo time na provide recommendation sa til ang amlam katmok sel niya at el aurora melat la di mo melu usra bavier lo la bay gigi el tial report el mora president ma leadership Abdul Belaw di agad matangel wasay sel ma report tal ako akla matangel wasay ti dire kam mga tutur land owners tigel adam lewin ay gel utam mang akum daswa kukki selom so de omingiwe ka ma analysis nga kan mga tutur tigel adam member task force wasay ngar niya ablal reach ngi kora teletay bolong at mokler ngi sige del recommendation tin ma president sel ablal ngu modru tikal land owners metel amla mesang metel akal blabol gangengi masay gi ja dongi ringi le mat swadan mo matangali teletele tial liga dong ok le nga kam awlak masahod tiang ngarngia housing crisis ndia ka legal blay liliak blay dong ok o malengal apartment manggot le ngaria experience nga ngiling ngel adol kotel betok lengi lel blil aku mas ang ay ginasyo Anastasio yak tidak kan lo approach sa tir makuget kasi ngaring ya vacancy ito asi dia ka vacant ya list a 2 pages el waiting list kerdi ngu segi del ya igel yak mlakol raw remax ito asi ngari tool available ngaray man ngaray legal 1,200 ma 1,400 raman. Ay kay lek blay full. Kaya bilirar man ngarba bla. Oh my god. Ay ka ngati bilirar tok ta mar engineer mar senators mar delegates some tirgay gidriga. Kung siguro ko yimil tayo morwa sa emel kese. Selwal market adi market krar expatriates some tirgay gidal adal ngar sige level. Hindi rest traveler belaw ahmal dia kamang. Sel mal so adal mo mesat ti ay gidal report taladi mo atmok lani molto badani. Sel wasay mengaramo direksyon rablur belaw mo address ay kel trigel kera for example a trigel kera kulatul ngara mo resolution el kirel seikidi ma and moving forward ngara ka mo spare ngil tial ngale recommendation tial ad hoc committee wasi akuk toray lo mesra klugo kolmei en mo ngara tretele la do seikidi ya aktireng selwasi tial nombre ke Sunday hindi na ngarian mo til bebi radar ng okra blur orior. Elmla mo mage government orior. Manguk mla mo otumira rado mang tukuk ngot mo krotir to mo sa bros kirtil nguk matemir. Mo di ka malu betomar. Ding klon monday ma kumral wasya ul makampesa dingul mertiang. Walsal meuda government. Lol to bedra ul deswel ki. In fact kel issue housing aja kal girel elang kato budi kan tiam le girel isura before leng ngi kay gidel ut mara lisra ko state ma nam moyu del mara em katam lam mangro ni di tiang ne girel ngarnya akpai wase el al bay la priority el adi imol obisra governmental gumes erngin ko ra masada to ra housing Palau Housing Authority hindi siya di loan audo tidi maudo del may katam mo apply a limited number emargota to loan Adira kala government agency deal with the housing arwa NDPP. Di masatra alon. Para sa kora sel kor office ra government kora mga tmok lo dakta uldas ma obauriol maral moru asegi dia. Agum dasweng tial do mesing tletela lang abay na mo girel mo ni away segi do office.
Hindi wa siya nga rakpam legura. Adal daw spe housing as Amo mo through ngi matira arrange. Misal makabalment tablo ol matingal wasay. Tangari telal adal spe ablan lami apply. Margo yang bekal time makabalment tabu sa amatal lo mes wasay sige tam lamo aite halle bodo ngagi del maas marngal kel morgol policy sa percent mengarnya continuous lurior el government o mes tirgay gid al analis tel dakabla ya kumda sablur bela ngari o ang ari o sige el pulangi entintia ka dor government ngar sige del level provider service el asel do mesra news el al sande presidenta adira kal wal dilulu aseng mal mla masar nguleng mla rulia loan rasers mo mangedel mo dia ka excuse ringi hindi digar adel mo maling auto abay gumda surging klol monday tiay gidel guk mo maling auto mo mrula blit I see lengak mo adura harbe birar adra state government rabu ti state government el gira guk mo delingire ambes en alis tira albil strir el ngar arbar se gidel rabay dia kan sabi rulia bli le ko dia karal mo nga kabelmenta dia kan pi aral mo mortir bol tribal beotel magiril murura ra kat mo klaba bil me bora NDBP ka adra kabelmenta masadra housing loan luwa presidente blang mas armura agriculture law mambeto ka daw dra NDBP hindi kaba mo siklo lele molo nga daw dra NDBP murura blin alis mong namo matito orling kadumor uliabli de to karmlar mong labli ring ya overturn na kargril mong oner ang wabla kablal srabli mong to ay gel gila la kabulmental gutmok leder ko kladia kaloral mo kegre maral mo klo ela diregal president tercera last leadership meeting ramu tolol biang ulang ulu ay selwaseng ngania melagut mekli ongit ako na sa tialongit tamo na kabulmental Taiwan elolingit tra $15 million. Tial $15 million. Alameng di mo katmok kon mo ngasewra role la housing loan. Mangwase ang lang adire partly ang udaswela waseng amo at top ding loan barnya utum ang sewel mo help pertirgay gid displaced families. Mang say gid lang aurel marar elal. Di ka to kora maruringi kora piecemeal kora piece by piece kora dia ka arung coherent malubong organized til direction na government tra tele la tulong op lamo kardio wadi gangi sel podung alon po le ulgo ngaria arung policy tiya mo sa dangi sel to da list en katmo ko si okay aray lang girel adeng ging girel aray lang ngino imo lurior to kay tel tulungat lang tingil lo maral forward le ulgo mo tuwa del mo sel dolong le lo igul mang esar I see. Yang ngania temem ngarim kumol ruliablim. Hindi ka di mo maarablim, kumol maarablim, mo mangelo ora pipiu. Siyo maartial dengil morablim, mo maararal morablim, mo maaradengwal morablim. Ay gel girel blingile la government ratial government tergido roguy. Adi kal kultmok. Madalang okla dio giulla dengi basira. I see. Kadi mo morsel last blad tugil mor oigul ablila Dr. Cuarteng beli lagi Moses Mas Azuma. Jadi kan si Emil mong leobon dia ka tinggi pasirar ngi mong kumpa maara tinggi pasira. Dia kan si Emil di kaul. May kaya bebi ra kum dasweng diri adar belaw lo mes ya ka si sakil direl neng. Azuma ka momento dia ka lo nga sergi de cell brain drain at imran mo. Tira hindi. Ela ka bo. Hindi wala ta kuk tungu ko giden. Kabo. Tiyan nombre que sande kampesa koram normur tri le krin sia atoy mne nga kalwa sia asina motomera tourism mera burgela emlo sebe ke ngwa ba bier ngel wal ku komtera blura sinal mlo godong mora olvira kalulau maktekti tial blur bela ra to rak lakang koda nga imol bu adrbel adrasina Ilko truulen dia kalau mtera kablumentasina. Ka investor. Mlen lo yaw do dele rulas ko giringi o takar okya karingi me. Ultuira la omrelle la kablumentar belao ma ateletael. Imlo do orram gala kablumentar belao artial elis.
Ikmulu asing modia gimlutrol se bakaras kogir kumamra. Macau ma Hong Kong merbelaur ongyay bui. Silbo lungug se yang mokodir aklakan ko tang merbelaur akordo kodir basent. Eu ai silu asetia sera langara pigra tourism rana 2014 2015 Similar record year. ikat 163,000. Ya 2017 yang walul ralpal beruruten merio es el time yang dar club olgila around trip prasinan merbela morasina Macau Hong Kong $800 ndi walo si sur tel mora huli pingeme ya 2017 ya lo mesra kang ko dara sinang maral merio matungul mo 500 ya 2018 ya di lo mesrin dir multi merio tungul mo 300 Diu erak pora kulmon merata alam gen sokar ku otia adur ruringan ada menol gide lagi. Kidam lo sebe edel mokil di berrohui itu merak lakang kodang rasina. Itu tirak kira recorder gide. A minister am lo stoba fly. A minister am lo asentia gim gengera ma turismo belau lo bengel segi de belau tourism association. Momlek lo hearing ro olbi rak lulau lo ase Kamamar adar bela dia girim ngira one nationality tourism. Nguk al suku mengar terbasen tar turis travelur belau. Ya lui me im basen tasina, lui me im basen tasiaba, lalu me im basen Amerika, lalu me im basen ta Europe. Seyam lesoat. Metiang adult keklil to kora tourism. Au ulu mong no dia kachar flight maro kulto. Mong berala turis termerio edira katal bel top da kabelment terberau wa setia mondai. Atial TMC gimawro ringi makasis aklab all mana statistics ra. PVA, ya PVA adir gum lomre ngara Taiwan, tedir gum lomre mora Siaba, tedir gum lomre mora Korea, edir gum lomre mora Cina. Metial enggal saya awal government tergi de biru ringi. Tinggal ada wase ongya ilboil eng stop segit skogira. A Taiwan, a Hong Kong, a Macau, merbelo, mo dia luto sila. Seya dada. Auriuri se campese ma agureng sura olbir belau, especially House of Delegate. En dia subela belau gire legal toy. Kita di ulet top da history ra tourism. Lo tira kara PVA, ma promotion ra PVA, ma statistics ra PVA. Inga me imol adra sinal adra investor el moktek tidur waseng modia ko kya kana. To me he's bluffing. Dia ka adal kita del government mo dura tara government. Dia ka yidil o kya kar gidil di mod ore wase. E agurren saran mardelet etemle panik. Wal ko ram lo tiro adal bangir tial aba aul bulu. Ram le to waseng modia ka revenue, modia ka kanggodang, agel ertel delileng am temal. Kita dia kata beran dulu. Maka orang segi mau kasi barmo kuling. Akabelmente bela girel ngarnia counter action. Dia kata react. Al suku mang me adu aseng mo dia kasen dia. PVA dir gamlara sina, dir gamlara. Morger til me ada du kasi tiang beran to koy. Leng sel gureng sel du rogil mol yang ada imol to koy tilura al sel di tilmeliap tulu. Legi del dia ka diplomatic relationship bergi de mablura sina. Tira ka to magtak tergi de tumara. Ya kung da sa tamna magtaktid. Leng abul men sa olbira ko lang loktak tul mora point tul la mosori lolger ba. Bayra rogin mo kultibile. Simni tial de logale de gidma a Taiwan, el mo simni modlo de gidma sina. Diplomatic relationship ba sa dali. Sel nombre gal buil or sel nombre gal buil lak alwid. Malum sila mo tulong elol buil. President tamle top dra simbong lo siya andia ka lemas mesim. Maldia ka lemas mesim adra ko Taiwan mabelaw mo. Akum daswa to ko raklang ko dang amlamran merio leng. Alas del tourist package ra Taiwan Hong Kong merbelaw tirgil hara 300 tala. 300 tala oli mabula be me. Take mass tourism. Oh, ay madol tira ka tingin as piger mo siya tirge dilu telet el buras ko jol mele ta misile bul mudem. Mangkora imora to il gira del ada dur hil sukuma bela ableu tuirak lang kodang moklo ko oktrire simil mo atere el andiga to ngi tekleder ngi ya ako na sa bela giril mo kergi ko misini gira del seldo mes sertial
town turn ra tourist el merbela ta kasi daluk tim southern belaw e waset kaya siasing ra tourist le to put into proper context their crisel tourism industry e kado mesra region last year 2017 tourist el Mera Pacific amne down by 10%. Mabe lul di muk rebelaw. Muk tim lakal belaw safer. Adim le imol positive blue ratu balu manu Caledonia iga amne increase tourism ni. Masel sum tidim la moram ramo lak positive la kala buk dio mes tial tourism la sei. Policy sergi dem kita amle ari reli tial mo rio lika. Alu bandiak it's a region wide trend el ralastir. Mela lire gardira kal sepedro ngaring obis ra South Pacific Tourism Organization sa Sweden mori o mes tial aragla sa sing tial tourism da kasi actively meringi rati imol adon motor say margo you know as a country we need to be resilient MCC which to da kasi adal ko adi adal kun wasay kada ndigiyar tourist ito bigay sil chance sa policy tial malul kung mo accommodate kung maldim le imol adon mo le sel ko klingara para sira kabel belaw. Si kita dia kata rule telgira number. I see. Kita dia kata ngara quantity, kita ngara quality. Se para sira di public belaw. Kita ngara high end. Itial okya kanilo ngamarira magaul me 300 tala round trip. Se lowest end. Mapumdaso abela sisi ilgira standard self position lagi. Ngira del maintain wase. Kama madagim gira number. Kama marmur track quality. Say statement tergid na mo repeat rin more than once. Ako plus we're right on the track. Hindi madad tergid am na DBA. The sel mal interesting part of tilal from what you're saying wasay. Tamong wasay ala ulong wasay gidal dia ka relationship ng katina. To bluff. Tila nga kung mes saringi hindi ako dila sengara mong blood wuli say ra tial speech ngi leng ngang propaganda artistra lomteera blurasina ngarang kel mongora ngrulik tal analysis rang kalat el moda kado manangarngi la kasi lat ya gid yan global mga iwerngi malmisi merbelaw adi gire del ku komes ringi ngara takora promotion ra blur belaw ay gal bladung Miguel bladung ngari akil del skogil na cancel el mera blue united gagidel delta atarngi Miguel baby ra skogil mentarngi e dia gatil maybe because kita kira high end. I see. Dia kalkira morum imol bulu just because ya bulu rasina altam betul kan number tin di bulu rasina ma bulu beral ada tu ingiril ada tu ratal takasaran ada tu. Dia kasi ada muktak tuma dia kan mura hindi tungul merap teluk kata mula muktak tem la mura. Kata dimle kiul morar mu tumang kata alagir rar bulu mel la maswadal el change ra pala sirgit mo mass tourism. Hindi kata dik mo ikan dia kangar eletan hindi kumta sa sese kita. O singela at tialgaw sis akil giri la to raklakan ko tang rablur bela. Kau pula. Ngarngi kadiri kam na mention Rosel aquaculture law ni Semral president ra press conference ringi ra 2 Wednesdays ago yung ngang awasay umpay mla mo seldom das umpay na mo swadal mo break ar adula sepe mo leng at yaludo le 2 years ago ngogi wa togoil wasay swadal develop aquaculture aser sa blur belaw mar adul bori ate elil mo users mangtem umlong wa $5 million me lagu at Taiwan 2 years later dim laptop da 1.6 million or seludo el mo mrula ser ma aquaculture ngam el sel 3.5 3.4 million digial sa edel lot tabdil digiar adal molon ngawais luase kadamla ko tabangya application rabang kamla mo one page ya ikupim la streamline ra permitting process mang di siwale sai ngin to bata permit ya bang katto del mora mo mrura town hall ra igal vehicle state sel labo ke tu tete mo tu mung sei gi mela president tawase sel kum tabaring amr nga el mokmura Taiwan luase tiala $1 million ang ligal sa mam ngulat tuti alam di ko bes singil wasi kita kampes ngaka ngariya sira bok merkel adro bira lulak adrasels I see ndiakal sa emel mol mengaw daw el moses ndiak ko kya aklimutuk mo ndiakal sa emel mengaw daw el moses leng
nga metal nga ngaring ang karel serse. Hindi ka gugungila tial sersam. Hindi ka motra. Hindi ka mga kukara bekal sila kita okya kar kita ada belam lam simil momod. Kita di telan okya kar kita kar telan tigida ko makarti. Tiga sim lo makarti na kukaw matiyo ka ma. Ada do dengil mga tiga ngaras tengarangod blula. Mengira de chance ra pala sirgi del mongod dem. Hindi ka sabi mo sila sel obora ome en 3.50 cents arala talbon del mig or 250. Ya arala ano ay talaga sel molona udo de mag-enjoy tial molona udo de marara ertragaw bisel obora ya arala lo umarala ventorgaw mamora karger magaranga dia kalam jay tial business. Dia kal siobay. Gina la kabelmente lek muska imora abla de lil dia kal sabi mo toy. Tial ngara ang esar de slaughterhouse. Kadim imagine ang alsukum mada atara adam. I see. Mang tekmur kaul wasik mo komura la tublol babi. Omom das komura slaughterhouse. Kogolera aruwis meem luas elemet tublol babi. Omom das tiget tumura slaughterhouse. Ndia ngaringia syugang mateletele laklangar belaw. El dimla ka adal subi tidigil berul wasya tabura slaughterhouse. Lesel suku menggira man malara babi, yak mo lalu le ka magi mora tabtab magi ruli le ka demlek tu ngil tirak la syugang belaw. Dia kam chap ringil moringa pork chap mana dia kan makara kamaldil. Ay ke bebi rato il man men mutre lang. Letian mo mereka raga tel adar tumaterel adar belam la. Mungari edel dar tumaterel babi imla. Dimla ka imormil mora slaughterhouse. Makumdas yung gira del mo ormula ka tukon mo ateler adra el mlebil dra slaughterhouse man masir ndil lagi tara mga babi bulu iti ka katargi. Mungiri chen sa magitlen al sukum kerdi wa sen dia ka makatinget. Kerdi mo dia ka makatinget. El presidente dire mil logol wasing kanga tial made ludo $3 million sa wasing mamadura state governor sila na moswal loba state el molchis sel program ra public private partnership el mangsabela state lo to da ut mangkubur se mo expertise ra outside del may etom grola babi ngara erul mobdul edel dar tabaklung el babi e segi de tial asab eril mo flow lo lakem de tial loan tial $3 million sel ngara bang girel moriam sublen ngari segi del emlegamento gi de tial no mega to orina dengi di dia ko musu kerdi wase tabul el angirel mo tubdi omsu ma suku mang sawakan mo melengaw do de ngiro tubdi omsu wase ngirem lom koro la telal babi etela buile kom kawat etela omotra en modo nel suku mo kerdi oitir gi ada bela mangara tarra melol melbul babi maswatan gel klole gel manna mo kodel bu do pergi ada huiripi mangar edel buil babi ngari gi de bebi om subul gedres which market abo the turals din dire kal kwase tiagal dire kal kora tiagi drudo galel dire kal pai to kor ospegi lo walak angil wasi kid galel tial to kora sales gale pai dil girel di subsistence level sel do bal ma commercializing adigas ngari ya obo bakti merek latigi ngwase angaramo yagi morasers sel bombre kal ngarasers alu mamar del mamang ngarasers se mam omngar yemel mot mok la sesira del mam el mombre que morta kabeas yung manlil mem glela al mam babi ya kamang michael sektir mem magis maktay dangalam tan lira lu mamar del mam yung man merablay mok klaser se dia kabeas ya kamang mga organic ila ko marasin sa raigale mo close to mengdiakan sebil akabiasa amlat mura amrol bulwas a lifestyle kita malmlat change kita ngaka ngalike ka really ko rai lili ko ka mistri tidak ka mga fried rice ma french fries ma gira through the changeling al suko makardi mol lore ka dergi deratial no ribai dia ka wil lobsu ya kita koram la makringia presidente mlamo ngalmega do del media katagi del hospital ya al bule ol tile gida mang imora tokol kum daswar adar bela gire del gausis akri basi kada makarang
mo dikit lo makarkit. Sida. I see. Ako pora. El asel fundación direcal koram subra tele la blur belau mai ga gidel to bladung financial status ra republic bela. Ak mo ira simbung orang sera president. Ya to kora kampakta mari la elol marak. Ya wi darak elol marak. 2018 nga mereka 2012 for 6 years. Sera dunga kampakta 2010. I see. 2010. Kita dirul wasi kedua lu erudar temalu etim million. Erudar tem ogi kita maina sa ingel ko kumlora a post office ra blura ma Indonesia mang. Wal 29 million do dam nera blur bela. Ya government ra mereka lang mo lang sel tara ko ramle da or sel sa se morweb tra ka skele la budget ra mereka. Misera bolor ergia government ra mereka lam le medengel wasi kita sa ingel ra kontrat. Materially statement tertil wasi contemplar sois para continuing resolution. E kita lo kwadi metanya continuing resolution kita adra ka abela di mutu ora to ora government. Magita tiara modo suigra 3 million rabe kerna. Di el sel agreement de sa energia wasi tiang o amra el medio walom makara. Ngol dur ergido modigid el mga regel misyon akna. Mako tagi miskme 14 eguk men miskme 12 men miskme el arra ra fiscal year October in 7 million. Mangara dol tira kersel tingila presidente di wadil tiul mo song sa budget bela ora 10 million dollar. October 1st and 10 million dollar mo. Akkora di orang sera presidente lengwal ngwabla dunguti al compacte e wado kora di yado dinas enak tiak mo magrari mo kumaria besel dul basi me kaludo di mai lo ara compact wa I see. labor sil trust fund de bolso am lingaria kan karngel ndi ko do tira kersel agreement ngoram la ngam la ria legal kora subringi morngia al alat imong am tut kerbelaw ma imong am tut kerangabar ma imong am tut kerbelaw mga ba. El propio somra karang arbab el daingara brigel economist makadamngia motma yo ra regit ndia kal gora motma ke lo karargit to ra regit wa seigal ludo del bomolto ben mumil ludo dia e plus audo dia ludo de rogo indi mor hospital masku mabli la police mangara Di kayo kente. ondi tri ai gaya maklabul gul ya mora state government ma mora fisheries ma mora iga gidel housing ma gay mal di mo gidel mo argel marsum ko to kos masya 3 million ya gel lewi million la bli mora gel ewa ya kora dio mesringi oreng serengkale house of delegate mla panik yo mesra tial mondel ngedra airport agreement leng sel gukto bor sel airport agreement en alaka lewi de tosengiri mo 250,000 tourism belau en mo sel eder guk kau partner gitu sel blur asyawan Oh, I see. akora di otisel makam kon otiaw de swem legu mesera blur belau di mo matra elbu Minister of Finance. I'm sorry, Minister of Finance. الملا بلول ميرا سنة 2014 الميرا الان الطلبوا الأكتوبر ريبورتر جين واسي 7 مليون 9 مليون ما كونغاس بين قبل من تملي غرقيك الناس بلاس من دول تيرا كسل اوري البو لما اخذ ما درين المليون اكيرل الدنگاي لو دكيا رسل I see. البالانس را كامباكت فان دغدل مو تمر سلا اور I see. Ela tell you ka pakta ng sinking fund. So by 2044 kadam la zero out there. نايس Ela tell you mo ngin tial direct economic assistance sa amle 14 million. Ela mo 7 million na دورتين كده ملا رفا را كامباكت مو 18 I see. Mang 18. Ela sel la direct economic assistance sa amle 9 million ela mo 7 million na la sa next fiscal year. E kita ukmalar sila nga transfer hasta transfer dalawang bugot tial budget. Di tiang amaral mo kay grelo do. Maselo tiang mo ko ni. Mungkin blur bela ul dingil mo generate income one way or the other. El support tayo kita program.
seigi de lang aso lo que lo seigal bladru mlamo eigal bladru la igaidia asab edel mo sirs morgo mostrar tel mangargir seigi de lang Silbol 2024 bol barek te gidre kampak. Kasi kampak tu. paise Ya kumdas yung namo girira armor de ledel diagdel react mor adrasinat bay react mor tiagi de cloud toy blada. Government bela amra la udo dro song sergi. Ya igel mle business sergi. Atara mle business sergi de blada dal imol blue o gengli amarin sanctuary. paise Kita melihat cut off fishing industry yang undas yang elarang next year yang mau dia kau mengit. Kita mula eri sile datam okai mala ikre. Seng revenue making, climate change savings. Ege gire la undas yang gire bela mal mau kerja small dari kita ada bela amla mau small ngartia. si Dia sih drol dengan ini. Sel tokora tourism kita tial kait takang lagi. Tial el altarra olvira kanula ora bitama bitar olbil kay titakangan wase tial PPP ra airport musuli den tumli isi metara tial tokora tourism blal react moria leadership bela ay garro guya akumdas idim deswek agirel bela ul mlamo mo mga adu girel aklu Lendia kal sebe ela igar rogu il motmak elu tumi india bodungi ketemenan morio dia kal sebe ela leng ulgu manal toy magada ketemillara savings sirki de kampe silola bel meruras kojo ketemillara savings sirki de rabel investa tokora tourism ketemillara savings sirki de kidam la melsi de rula capital gi kedamla melsi de emruras suel gi Kemudian masih dirulia PPUC. Kita nak doman sedikit merura solar panel. fiber optic Fiber optic itu mia PPNC sim. Aiga sel vol tur gargi revenue in direct financial assistant mergi. Agar kadangin sebel harai berse. Aku untas pinggirel belau diakal el sibra lo saat giril lebang ada kita saat mau tengah rogul basi. Kira kita mau kemus sois beras kelir. sel do meserngi sel wal gora underlying policy tiagi dele Palau National Marine Sanctuary ngirel el generate income kada tokara conservation several element ni di sel ku wa kumeserngi yang tel administration account tawablal kat maklil wasi abelawa mo bank mo tial isel belaw waseng leader conservation ma Tower may kelbelaw mo attract tourist may all sorts of tourists, sports fishermen, divers, arogu kada wasa saigi dia tidak attract kara melas saigi kada blagut maklise ngarngi sel palasil tial luxury tial five star hotel ay kita kora motel ang tingit tiak ay dia awal kada blagut maklidul sel kung tabra abelang wasa igait sel kadamla kutmo el ang gira del kukti gira del lo meseleng mostrar tlom el laudo let's hope yung el laudo del mo generate incomes revenue mo government ma adres ta madartala hindi ka sal ko mo panig balu mela agera wase at what point in sabi man mesa klisi el igait del policy brother put in place say gid lel sugo mandia yang sebel matamal la Marine Sanctuary sebel kadukuk mau consider tial luxury hotel say gid ya Lengargi di tokora kabel meter belo sira sisba ureora kampak Malbura ka total da construction belo kita merura rai more all day ma revenue belo mal merba Ilang revenue bela aside dari government, ay kaya gidel lirlo na udodri. Sure, ay kaya rogul katotad rablur bela, ulum katotad kada kadililing udodri main mo. Mang agidire law ay say kangaling. Insya Allah umarang warogul adam ngatmokri law umarang wase. Ay kaya nga doktak, ay bela mong ilgo. Hindi ko mesra. Timing erangak
Ing watangara melengil yang aku maayok la toko ra tourism. Ide nang maayok lalu beto bluffer kita ada sina orang kerdim le reactor more statement til di kita murtra high end. Sida. Sel $100 airport. Mo sumira kabel meter bela. Mo agi kor omaral wase tiang ekambe sa ulang mak kwasengire del kora di motachri. Direl bela ul kultmok lgira klugo le ngalgeda. Adol tirak na statistics, iti di marahe. Itirgel tuog raskura, ablur bela, o atal basen tertira mei, aures tertira di kire. Legi gagi del bebi ratu ko yun. Dekelt mokla. Ara de bela giren mot mokol gidra ko. Kasi ab meter agora ule. Yung mleso mamal mai gagi del mem gru kada du. Mal sungu kari agora du suwi so pingul ko ra kampes malu bang ko ra. Dingire de rausa sa kanil to le dia gadil tingela. Ati MC maka national government ay ka metmuro lil tingin na desta mas talat. Aul magibring ay kagid to ko rasu government mergit. Di bok wasa tiyan last el government el arang alegedra Palau Palau micro games amlo mu umamrael morabul abul. In fact ser eli en tilo ba ko tolo marael logi wa PSS karam, sel patrol boat el karam. Elol tagarar webinar official sama rangal gara archery competition. Elol taga webira akalir mabarir ma ado ngurar adra sports el morabul abel. El sei el gotol mra le morgo yang aria ator 12 madortin ngari omra el mo ngar si sko gimo. Ngire kel disuat el gora di oengra atim Palau boso elir kora mo perform well and bring home the medals. Nage gambes adra sports. Klangar support at ora sports mama umbral was sel el all time gabelam la marung la undeswil. Maria tingela president et pisong tiada preli. Ma aku umbral was argu gabela kel mok. Yung speer gid el oinger team mermut leng kita yang ada mentar besul ada orang clear ablu lama kata betul wasil dia kalau betul tu kata mau kes cool dia dengar mentar besul pasio di sel clear bela orang kita aku mesring jump in gigi ini meng aku mereka sulit ada orang murah ismi arung orang kita betul ablu melang arani itu tahu kali itu main melihat arani boleh aku enggak sudah sengkira ada bela urokul oyeng arani lagi bela for the first time ablu laba host ya kita dimla kata kora mau ngosong serap ablu laba ketika makli demo le tebe bir gitu mong abela urogir bom oeng aran ngalget elek mudgel wasit muturi no la bab tolungil medal mirade mena I see. Ya por las te kami. Okay. Pada kaman masaule rebo raidung tial time tidak mal merenga suliar viewers ukno so el magar el alnia pel se el alnia uktemela akau bisak la bakmal dio yutiang dio ter kama marada tial program akau bisak le mal merenga sulem sel ukmel next program. Bagi roman sular rogo me. Madaw taga